Nā ko hahana te ingoa o tētahi hōtaka reo Pākehā e whai ana i te kotahi miliona tāra i te māngai pāho ki te whakatairanga i te reo Māori. Engari ki etahi, kua tahuri kē rātou ki te whakakore atu me te whakahāwaia i te reo. Nā reira, kua rāke ngā rangatahi kōrero Māori me ngā tāngata kōrero Māori o te ao pāpāho ki te karawhiu ake i te pātai. He aha te take e whāngai hia nei tēnei hōtaka whakahāwaia i te reo Māori ki te pūtea e tika kea ana mā ngā hōtaka hāpai i te reo Māori. Aneira Aterina Kōwhai. Koe nei te whitiata pai āhua, kua whakatakariri i te ao, kōrero Māori. Why would I want my kids to learn te reo? Let's end it. No more te reo. Stupid. E mea ana a hahana, he whakakatakata te mahi, engari te aro i tēnei rangatahi kōrero Māori. I taku ki te ngā tuatahi i tēnei kiriata, i tino ngau taku puku. Whakapai ana hau i ngau taku puku i te mei he te whakatairanga i tēnei kiriata. Mohi ana hau me whakatairanga tātou, me whakanui tātou i ngā wā o te tika, engari me whakatika tātou i ngā wā o te he. He whiti āhua rangatahi reo Pākehā hahana mō ngā rangatahi Māori. Te reo Māori ends here with us. I he i runga i te takahi i te mana o te hunga i ka kari kia whai mana i te reo, kia whai wāhia i te reo i tēnei tōna no whenua. Nō reira e tino pauri ana i tēnei whakatairangatanga o tēnei kaupapa. Ko hau, nā te mea, ko maha nā Pākehā i whakaiti te reo Māori. He ahai, nā Māori i awhina i a rātou ki te whakaiti i a mātou. He kare tērā he mahi katakata, he mea kino tēnā. Ko hini ani Melbourne te kai whakahaere o ngā aho whakāri, kua auroa tana whai kia tika rawanga rauemi, kia hanga i ngā hōtaka whakarangatira i te reo Māori. Kare mātou e katakata i tēnei kōrero. Kia mātou, kua tata te reo Māori ki te hinga. Kua tata te reo Māori ki te ngaro. Ki te pō. Ka tītarihia te māngai pāho, he pūtea mō ngā kaupapa hou me ngā hōtaka. E tautoko ana i te reo Māori me ona tikanga. We actually had a meeting of the board today at Te Māngai Pāho, and obviously this was a subject of conversation. And we actually really support our innovative rangatahi content creators. And now, obviously, is the outcome that they achieved with that particular post what Te Māngai Pāho would have wished for, or what they wished for? Probably not. But we still would stand by their team. Me mahara tātou i whakatūria ngā kaupapa nei, Te Māngai Pāho, whakaata Māori, ngā te ao pāpāho Māori me ki te whakatairanga i te reo, ki te whakatena, ki te whakakipakipa i te reo, ki te whai te reo, ki te whai ngā tikanga Māori, ki te tuku i ngā kōrero, i ngā whakaro te Māori, i runga i te tika, i runga i te pono. Ki au kāre tēnei kaupapa i pērā, nā reira, heha te huarahi whakamua, ma te māngai pāho, tira ma te ao pāpāho Māori, kia kore ai tēnei tuahuatanga i puta anō. Kāore te kai whakahaere o hahana a Viki Makutu e whakahoki mai a mātou tono, he oi hei tāna ki runga pukamata. Kāore i tutuki, kei te marama mātou ki tēnā, ka mutu he akoranga kua hua mai. I don't see what we're doing with hahana is anything out of the ordinary, and if we have a look at the numbers, their reach in terms of rangatahi Māori is substantial. Kare pai, he eti te pūtea, he maha namahi, ko maumau te wā, ko maumau te pūtea ki te kōrero i pēnei. E aroha ana ngā rangatahi o tēnei kiriata, ko rātau kei raro e putu ana, ko rātau e ata tātahi ana. Engari me mahara tātou, ko ngā kaiako i roto i tēnei horopaki, ko ngā kai hautu. Me tika tātātou whāngai i ngā rangatahi, nā rā te kōrero ko ngā rangatahi, ngā rangatira o Apopo. Me hoki atu ngā kaupapa reo Māori ki te whakanui kē i te reo Māori, kia kaua hei whai te tauira kore haha
o hahana, te rina kōwhai, te karere.